Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Naše selo za bolju demografsku budućnost Srbije. Ova emisija je posvećena oživljavanju zadruga i zadrugarstva u Srbiji, što je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije i Zadružnog saveza Srbije i Vojvodine. Danas na Trgu Republike je manifestacija posvećena Međunarodnom danu zadrugarstva u svetu. Dobrodošli na svečano otvaranje prvog sajma zadrugarstva u Beogradu, koji se održava povodom 1. jula Međunarodnog sajma zadrugarstva. Zadrugarstvo kao oblik organizovanja poljoprivrednika ima veoma dugu i bogatu tradiciju u Srbiji. U prošlim vremenima zadrugarstvo je bilo jedan od stubova ekonomskog razvoja naše zemlje. Nadamo se da će odolevajući izazovima tranzicije to ponovo postati u budućnosti. Zadruge koje u Evropi i svetu najčešće zovu kooperative postale su najbolja brana za suprotstavljanje interesima velikih i dovođenje malih proizvođača u ravnopravnu pregovaračku poziciju sa gigantima. Poljoprivrednici i zanatlije u zemljama Evrope odavno su shvatili da se samo međusobno povezani mogu izboriti za svoj položaj, posebno u odnosu na one koji predstavljaju krupni kapital. Zbog toga i naš današnji sajam ima za cilj da podstakne oživljavanje zadruga u Srbiji. Ovu manifestaciju dugujemo našem generalnom pokrovitelju, javnom preduzeću Pošte Srbije, kao i našim prijateljima, Zadružnom savezu Srbije, Zadružnom savezu Vojvodine i Cvećari Cvet Ekspres. Dame i gospodo, uvaženi organizatori, uvaženi ministre, velika je čast i zadovoljstvo da vas danas ovde pozdravim ispred Zadružnog saveza Vojvodine i da se zahvalim što imamo priliku da zajedno obeležimo Svetski dan zadrugarstva i prvi sajam zadrugarstva u Srbiji. Mi u Vojvodini smo posebno zadovoljni i ponosni iz jednog razloga što smo prošle godine, 2017. godine, obeležili 117 godina zadrugarstva. Prva zadruga na tim prostorima je davne 1846. godine osnovana u Bačkom Petrovcu, bila je treća u svetu. Ako danas imamo situaciju da je država na najvišem svom nivou počela da na najozbiljniji način razgovara o zadrugarstvo, da stimuliše osnivanje zadruga, da revitalizuje stare postojeće zadruge, mislim da smo na dobrom putu da verujemo u zadružni sektor, u zadružni sistem, jer verujte mi, budućnost je u zadrugarstvu. Kako je bilo osnovati zadrugu? Koja je bila procedura? Kako ste se vi organizovali? Pa da ćemo kažem, procedura nije bila teška papira, srediti to lako. Vidi ljude uvesti ponovo zadrugarstvo, posle toliko godina propadanja, koji zadruge su stare ostale dužne mnogim ljudima za proizvodnju maline, krompira, šta ja znam, i onda nepoverenje u zadruge. Treba vam od 4-5 godina, možda i više 6 godina, da stavite ponovo na noge nešto što je bilo mnogo jako u ovoj zemlji, do 75. godine. Posle toga su zadruge ušli u kooperative, pravljene su društvena preduzeća, praktične zadruge i onda se je propadalo, vremeno propadalo. Evo sada krećemo ponovo, ministar obeća će pomoći, a sad vidjet ćemo, jer sami ne možemo, teško je to. Kakva je motivacija vaša bila da se ponovo krene u zadrugu? Pa motivacija je jednostavno prosta, ostali smo bez posla većina nas. U Ivanjici je razno 12.000 zaposlenih radnika, sad ima negdje oko 2.500. Znači većina nas je prešla na poljoprivredu. A onda da bi dobili neku cenu, to je razmišljanje većine nas, dosta nas, da cenu maline možete dobiti jedino ako ste udruženi, ima nas 100-150, ali nam treba i hladnjače da bi mogli imamo cenu. Sve procesi koje vidite svaki dan zbog male cene su uzaludni ako ne budemo mi odlučivali o ceni, mi koji proizvodimo, ali ako imamo hladnjača. Bez hladnjača teško je to raditi. Da li ste u današnjoj situaciji uspeli da pronađete rešenje za malinu i za vašu, odnosno komunikaciju sa hladnjačarima? A ne možete, teško je to rešiti. Pazite, hladnjačari su privatni vlasnici. Zašto bi on plaćao nešto od 200 dinara ako njemu to ne odgovara? To je normalno.
Neće da kupi to, jer će do zadnjeg momenta čeka da bi ti uzeo što jeftinije, da bi ga prodao skuplje. To je prosta računica, matematika je prosta. Imate plus, radite, ne radite minus, idete, nećete raditi, tako. Kada sa velikim firmama razgovarate kroz zadrugu, da li vas ona čini jačim? Pa da vam kažem, većina tih ljudi koji imaju hladnjače su bili ili direktori zadruga ili su bili radili u zadrugama, kao neki rukovodioci. I oni su hladnjače napravili. I oni znaju da su zadruge nešto što može da pomogne i njima, a i zadrugarima. Ali imaju svoj stav dokle mogu da idu šta mogu. Neće oni davati svoj novac nama, da mi postanemo jaki. Sad nam recite, te zadruge koje su sa Ivanjičkog područja zapravo pripadaju svakom pojedinačnom selu ili su sve vezane? Sticajem okolnosti pogodilo se da su ove 3 zadruge koje su danas ovde na ovom današnjem sajmu teritorijalno podeljene. Jedna iz Međurečja, jedna iz Prilika i jedna iz Kušića. To je u principu, tu su poljoprivredni najjača sela, tako da možda smo i po broju poljoprivrednih proizvođača najbolje predstavljeni tako kroz ove 3 zadruge. Ovo što ste rekli, sam način organizovanja zadruge nije bio mnogo komplikovan, ali u nezgodnom trenutku smo to pokušali da organizujemo i nadamo se da ćemo istrajati. Očekujemo podršku kako države, ministarstava, tako i lokalne samouprave, jer ima problem starih zadruga čija imovina je otišla u stečaj, postala državna i ta imovina trenutno propada, a mi bi se mogli na pravi način da iskoristimo i da ponovo vratimo poverenje u zadrugarstvo u Srbiji. Vaše su se zadruge opredelile za prioritetan proizvod. Ovde je malina, kod vas takođe? Jeste, malina i krompir. U Kušićkoj zadruzi prvenstveno krompir, ali u našim zadrugama krompir i malina su glavni proizvodi i kupina naravno, a bavimo se naravno i ostalim otkupom šumskih proizvoda. Planiramo u budućnosti, ako budemo imali podršku od države i od lokalne samouprave, da tu proizvodnju zaokružimo, što ćemo na kraju proizvoditi finalne proizvode od tih poljoprivrednih proizvoda i to plasirati kao zadružni proizvod na teritoriji Srbije i šire, nadamo se. Vaše zadruge, pretpostavljam da nemaju trenutno mogućnosti za skladištenje vaših proizvoda. Država Srbije je rekla da će to da bude jedan od prioriteta. Kako tu napreduju razgovori, projekti? Šta je vama kao zadrugarima u planu? Tek je to u početku i mi se očekujemo, a to dobro ste rekli, to je osnovni problem i ako to država bude, kako je danas ministar obećao, ako bude tu pomoći, mi ćemo imati kod nas snage da to propratimo te programe i da krenemo bolje. Ovih 25 miliona evra koje ćemo dati u naredne 3 godine za obnovu postojećih i formiranje novih zadruga je tek početak. I 4 ili 5 puta toliko novca ne bi bilo mnogo da uradimo bitnu stvar, da oživimo srpsko selo. Ovde su 2 pitanja u prvom planu. Usitnjen posed, mali, nedovoljan i drugi deo pražnjenje srpskog sela. U rubnim područjima imamo prazna mesta i moramo da sprečimo. Znači, Srbija se prazni, srpska sela nestaju. Ovo je odsutna, ja bih rekao, poslednja bitka za odbranu srpskih sela. Neko je akademiji čak rekao korak dalje. Izgubili smo sela i idemo da branimo varošice. Ja mislim da još nismo izgubili sela i da sad počinjemo bitku za srpska sela. Novac ide, da građani dobro znaju, seljani da znaju. Ne za otplatu dugova, kamata, neisplaćenih poreza, ne. Za opremu, za višegodišnje zasade, za mlekare, sušare, mlinove, hladnjače, za ono što muči malinare, za ono što muči danas paore u Vojvodini, ne znaju šta će sa pšenicama od 15 dinara. E pa da imaju zadrugu, valjanu, koja ima silos u koji to žito mogu da skladište, onda bi čekali cenu i prodali po pravoj ceni. Sad mogu samo da se bune, mogu da zovu jednog ili drugog ministra, to nije sistemsko rešenje. Ovo što mi radimo danas je početak sistemskih rešenja, ključnih, da im nisu potrebni arbitri. Kad imamo zadruge, onda ćemo imati prave pregovarače i za maline, i za mleko, i za ratarske kulture. I još jedna najava, u idućoj godini
krenut ćemo i na formiranje složenih zadruga. Objedinit ćemo ove osnovne zadruge po horizontali i vertikali i tu smo razgovarali i razmišljamo da tu cifre treba da budu veće od 500.000 do 1.000.000 evra. I to nisu basnoslovne pare, ponavljam, jer su namenjene za opstanak i oživljavanje sela. Ministre, osim zadruga, vi ste pomenuli i urbanizacija sela, odnosno infrastruktura i svi važni objekti koji su potrebni. Pa naravno, infrastruktura, kanalizacija, vodovod, pošta. Gde ti ljudi da uplate danas, evo, u 16 opština ne postoji ni jedna banka. Utekle su sve za profitom, ne žele da ostanu tamo gde nemaju profit. Gde će čovjek da podigne penziju, gde da uplati račun, gde je mali privrednik da se bavi nečim. Znači, to je sve nužno i nužne su nam škole. Za škole ja sam stava da i škola sa jednim đakom mora da postoji. Neke stvari nemaju cenu. Nemaju cenu. Hajde, naći ćemo mi novac, oporezujemo neko ko ima mnogo. Vidite kako šetaju ovdje Knez Mihajlo, kafići su puni, novinari se znoje, akademik se znoji, evo, član vlade izdržava, jel? Slažete se, šalim se malo, ali moramo naći novac i škole ne smeju da se zatvaraju. Moramo da otvorimo i ambulante u selima. To su ključne stvari. I ono što sam napomenuo i sad ponavljam, komasacija i priprema za novu agrarnu politiku. Razmišljamo i o agrarnoj u saradnji sa Akademijom reforme, a to je podela zemlje, državne zemlje do 20 hektara mladim poljoprivrednicima sa jednom jedinom obavezom da je obrađuju. Kad prestanu da je obrađuju, nije više njihova, ali i nećemo je prodati strancima. Vi dolazite iz zemljoradničke zadruge Ražanj. Ja sam Dejan Stambolić, dolazim iz Ražnja. Mi imamo naše proizvode i zadruge i ja sam u zadruzi u Ražnju i imam svoje proizvode, preradu voća od njive do trpeza. Recite nam kad je formirana zadruga, koliko traje? Formirana je pre 2 godine je formirana zadruga i radimo, uspešno radimo. Zadovoljni ste znači radom, koliko ima zadrugara u zadruzi za te 2 godine? 25 nas smo zadrugara u toj zadruzi. Koliko ona sela obuhvata, samo Ražanj ili... Ražanj i oko nas, oko 10 sela ukupno, okolinu Ražnja. Da li individualni proizvođači zaista nalaze sigurnost u zadruzi, kako izgleda poslovanje? Pa poslovanje izgleda dosta lakše, jer kad ima ko da prodaje naše proizvode, to je zadruga koja se bavi preradom, uzgojom voća i preradom voća i plasiranjem na tržište. Mnogo nam je lakše nego kad sami to radimo ovako kao pojedinac. Kakve imate uslove za preradu voća? Pa uslove imamo, ovako da kažemo, solidni, dobre uslove. Da li su ti uslovi za rad vezani isključivo za zadrugu ili za poljoprivredna gazdinstva, pojedinačna? Za poljoprivredna gazdinstva, da. Znači jedni drugima ispomaže? Da. Neko ima za pasterizaciju, neko ima za sušaru gde sušimo, pakujemo naše voće. Ja imam za preradu voća, znači tu prerađujemo i pakujemo voće i tako se udružujemo se i tako da imamo ovo dosta. Gde nalazite tržište? Pa nalazimo po gradovima Srbije, po dućanima, po malim radnjama. Još nemamo dovoljno robe za velike supermarkete. Dobro, recite nam kakva je saradnja sa Zadružnim savezom Srbije? Odlična saradnja, odlična i u zadružnom dućanu dajemo našu robu. Ima da se kupi u zadružnom dućanu naše proizvode iz Ražnja. Da li za vas nešto znači ova podsticajna sredstva Vlade Republike Srbije? Da li ste konkurisali za sredstva? Nismo, sada će da konkurišemo ovo sad što je ministar Krkobabić izjavio, sad će da konkurišemo za sredstva, do 100.000 eura. Zadružni dućan je organizovan od strane 2 zadružna saveza sa namerom da van sezone sajmova i ostalih manifestacija ti proizvođači sitni, mali, koji ne mogu da se izbore sa velikim lancima, megamarketima i ostalim
oni su znači osuđeni da robu moraju negde da prodaju, tako da smo se mi tu našli, osetili smo potrebu nastupajući na sajmovima kao što je sajam etno hrane u Beogradu, kao što je Novosadski poljoprivredni sajam, da se takva vrsta promocije može još napraviti, tako da na adresi Hadži Đerina 28, a trenutnoj adresi moram da kažem, se nalazi maloprodajni objekat, zadružni dućan DOO, koji radi od pola 9 do pola 5, znači jednu smenu za sada. Ovo je sam početak, mi smo počeli u martu mesecu da radimo i nadamo se da će da se to naše malo preduzeće dobro pozicionira na tržištu, da će da naiđe na dobar odziv. Za sada je, da kažem, zadovoljavajuće. Koliko vi imate proizvođača okupljenih? Pa imamo tu možda nekih 30-ak za sada. Jer u martu mesecu kad smo otvorili, to nije sezona zimnice, tako da nismo ni ubacivali jedan deo asortimana koji planiramo da ubacimo od septembra. I od septembra očekujemo veći broj dobavljača i da to sve malo krene kad se i Beograd napuni, kad dođu ljudi sa odmora. Ja sam Boban Marković, direktor zadruge Lužnica KOP, to je regionalna zadruga južne jugoistočne Srbije. Konačno smo uspeli da se formiramo početkom ove godine, pre ovog projekta. Formiramo zadrugu jedno 3 godine, se okupljamo i naš projekat je poboljšanje uslova kvaliteta života i rada na teritoriji 4 okruga, Pirotski, Niški, Pčinjski i Jablanički, a sa akcentom posebnim na 13 slabo razvijenih opština koje tongaju ove 4. i 5. kategorije. Ideja nam je da zadruga kao takva napravi potrebnu infrastrukturu, fizičku i pravnu, da bi i gazdinstva i domaćinstva i nove osnovane stare zadruge imale mogućnost da svoje proizvode, svoje ideje plasiraju na tržište. Šta to znači? Sistemom otkupnih stanica se vrši veštački, a kasnije prirodno ukrupljivanje sirovinske baze. Onda ide kroz prerađivačke sopstvene kapacitete, finalni proizvod, koji se opet kroz našu mrežu sliva u jedan centralni distributivni magacin za uvoz i izvoz, koji odavde ovde u Beogradu ima svoj jedan objekat koji je multifunkcionalni više namenski, gde može da se održavaju sajamske manifestacije, zelena pijaca, jedan showroom za Horeku, znači taj, i zelenu pijacu. Znači, mi smo formirani na teritoriji nekoliko opština, znači na ovom kraju, i aktivno učestvuju i lokalne samouprave. Za sada su nam se priključili njih 6, ali to je jedan proces, znači odziv je jako veliki. Ovaj projekat što ide ispred ministarstva je samo pogurao stvari da se to malo brže i malo efikasnije odvija. Generalno radimo nešto što je potrebno ljudima, to je to. Inače, što se tiče same zadruge, zadruga kao takva je, kaže, med i mleko. Uglavnom se bavimo tim stočarstvom, znači proizvodnja meda, znači pčeličarstvo, te sitne stoke i mleka, mlečnih prerađevina i naravno iza toga mesa. Kao i za sve, ideja jeste da ništa što je sirovina ne izlazi iz tog kruga, nego u nešto zatvorenom krugu, samo izađe finalni proizvod i to, da kažemo, sa povećanom, sa dodatnom vrednošću, gde može da se to više struko naplati. Kakva je demografska slika u ovom prostoru? Ima više ljudi koji odlaze sa sela i da li može da se drži ovakav projekat da ih zadrži? To je veliki problem, znači opustela je zemlja, prvo razuđeno zemlje, veliki kilometri među ljudima i osim što je sve manje ljudi koji ostaju, tako se i starosna struktura povećava. Jedna od prvih stvari koju radimo kao zadruga je da za početak u prvom koraku zaustavimo odliv stanovništva iz ruralnih i prigradskih sredina u veće centre.
tako što bi upravo tim sistemom otkupili ono što postoji na tržištu, ne samo ove naše proizvode što sama zadruga radi, taj projekat med i mleka, sitno stočarstvo, nego da i sakupljačku prirodu i ostale deo i povrtarstvo ostalo prikupimo, tako da taj sistem otkupnih stanica ima i skladišni kapacitet gde bi ljudi mogli da predaju svoju robu, da sačuvajemo do prave vrednosti, tako da oni s tim što imaju za početak nešto privrede. Kroz sistem nazad vraćamo tu edukaciju, planiranje, da bi onda mogli da naprave sledeći korak ka nekoj organizovanoj proizvodnji. Da se to uradi sertifikacije domaćinstava i gazdinstava, tako da oni budu ekonomski samoodrživa, da se ne svaštari, nego da se opredeli za jednu kulturu, za jedan vid proizvodnje, koji će kroz ovaj sistem naravno da ima obezbeđen plasman. Onog momenta kad zaustavimo to, kad pokupimo ljudima ona dobra koja stvaraju, omogućimo im da stvore veća, dobra i dodatu vrednost, onda oni mogu da počnu da planiraju. I sami znate, onog momenta kad čovjek počne da planira, on već može i da ostane se zadrži. To će biti proces, mora od negde da se krene. Raščlanili smo to svih ovih godina, što kaže ono u deliće i opredelili smo se za taj put. Nije lak, nije kratak, ali jedini ispravan da ide da provodimo. Znači, problem te teritorije, rekao sam, velikog prostranstva, a velika usitnjenost dobara i stanovništvo je poprilično razvoljeno. Pobediti kilometre, to je ono što stalno pričamo. Ajmo mi da ih pobedimo, da se isplati, da pojeftinimo taj transport, da nekako ta roba brže dođe do kupca, da nema posrednika, da i ovaj na kraju lanca koji kupuje ima kvalitetan proizvod, a ne tako skup. Tako da je to neka priča, ali mi je radimo, živimo tu priču, pa Bože moj, valjda ćemo i da uspemo za neku godinu. Čačanska jabuka je osnovana 2006. godine kao zadruga koja okuplja 23 zadrugara, uglavnom proizvođača voća sa teritorije Čačanskog kraja. Kako vam izgleda za sve ove godine? Kako se borite? Pa naravno, mi smo prepoznali taj značaj udruživanja još tad i bez ovog sistema udruživanja nemoguće je opstati na tržištu. Mi smo 2006. znači formirali tu zadrugu, 2009. smo podigli hladnjaču, tako da sada poslujemo, izvozimo na rusko tržište, uglavnom jabuku, najviše jabuku i ostalo voće koje sazreva na našim prostorima. Jabuka u okviru te zadruge? Oko 150 hektara je sad trenutno u opticaju, s tim što se svake godine se proširuju novi zasadi, podižu se nove plantaže, uglavnom savremene, sa protivgradnim sistemima, sa sistemima za navodnjavanje, tako da pratimo neke trendove koji su zastupljeni u Evropi. Kako se zadruga razvijala? Da li se razvijala sama uz pomoć svoga članstva ili je imala i zaštitu države? Pa prilikom izgradnje hladnjače imali smo podršku države i lokalne samouprave, ali najveći deo sredstava su dali sami zadrugari. Znači, najvažnije je imati svoju proizvodnju zatvorenu i zaokruženu i zavisiti od sebe. Naravno, proizvodnja mora biti vrhunskog kvaliteta, ali pojedinačno ne možemo nastupati na tržištu jer smo svi mali, tako da kažem. Jedino sistemom udruživanja u razne klastere, odnosno zadruge ili kooperative, što je na zapadu naziv, to je neki jedini metod opstanka, da možemo da pariramo velikim sistemima, velikim kupcima i tako da opstanemo na tržištu. Koliko imate zaposlenih u samoj zadruzi? Imamo 3 zaposlena, stalno zaposlena radnika, angažujemo veliki broj sezonskih radnika po potrebi za pakovanje voća i prilikom proizvodnje voća svako od zadrugara angažuje na svom posjedu. Da li su individualni poljoprivrednici, da tako kažem, zadovoljni saradnjom, odnosno članstvom u zadruzi, da li im je lična dobit kroz zadrugu veća nego što... Pa to je nešto osnovno što drži ceo sistem, znači interes je ono što podržava sve nas da ostanemo na okupu, znači to je da pronađemo svak svoj interes u svemu tome i mislim da smo u tome uspeli.
već 10 godina. Imamo, sad sedište smo na selu Rakovica u Beogradu, a takođe imamo i našu radnju koja se nalazi Stambol Kapi na Kalemegdanu, u kojoj možete videti postavku kako su izgledali stari zanati, sa čim se pre radilo, alati i koji su proizvodi tih zanatlija. Onda možete posjetiti radionice koje se svakodnevno tamo održavaju, a takođe i kupiti suvenire koji su svi ručno rađeni. Koliko vi imate članova u okviru vaše nacionalne, kažete, asocijacije? Pa evo, ovde možete videti samo deo ekipe, a članova zaista imamo dosta i svaki put sve više, jer družimo se, upoznajemo se, sarađujemo svi, tako da taj broj se stalno povećava. Dobro, vi ste mladi, pretpostavljam da ima još mnogo mladih ljudi. Koliko njih zanimaju stari zanati? Pa meni se čini da to zapravo postaje sad sve popularnije i među mlađim generacijama. Sve više mladih se učlanjuje i u slična udruženja, a sve više ih dolazi i na radionice starih zanata, tako da postaje to onako sve življe i popularnije. Da li su mladi ljudi obrazovani u nekom umetničkom smeru, pa im je to motivacija ili bez obzira na vrstu obrazovanja i životnog opredeljenja žele da se bave starim zanatima? Pa u suštini bez obzira na ono što im je životno opredeljenje, posao, oni žele da nauče, da rade nešto od starih zanata ili u vidu hobija ili u vidu onoga čime će se dalje profesionalno baviti, pored svog posla koji su studirali, školovali i tako dalje. A sad da pitamo i za tržište, da li imate kupce zainteresovane da sve to unesu u svoj dom? Pa imamo najviše strani turisti, ali naravno i domaći takođe. Ima zaista. Čovjek nikad ne treba da bude zadovoljan, ali dobro je što smo se okupili, što je ipak država prepoznala značaj zadrugarstva, jer je povod Međunarodni dan zadrugarstva svake prve subote u julu mesecu se obeležava i preporuka Međunarodnog zadružnog saveza da se država aktivno uključi i da se pokaže kakav je njen odnos prema zadrugarima. Znači ovo je sad jedna dobra prilika, ajde da kažemo po prvi put da se država aktivno uključila, naravno mi tu iz zadružnog sektora smo zajedno, tako da zadrugari, lokalne samouprave, zadružni savezi, a i sam vrh države i vlada, mislim da jedni bez drugih ne možemo i da je to jedan dobitni tim i to je uspeh za budućnost. Obišli ste zadrugare, kakvi su njihovi utisci, da li su oni uopšte zadovoljni zadrugama i onim što se do sada pokazalo u njihovom radu? Zadrugari, njihovi predstavnici, rukovodstvo zadruge koji žive od zadruge, oni često kažu to je naša druga kuća, u suštini prva kuća, jer tu zarađuju novac. Oni naravno se bore, jer su teška vremena za nama, trebalo je sve to preživjeti, jer su zadruge, da kažemo, od 2000. godine bile izopštene iz svih mogućih posticaja, marginalizovane, predstavljene kao neki ostaci prošlog sistema. Ajde da kažemo, negde od 2012. i donošenjem, uvršćevanjem u mere agrarne politike, donošenjem zakona o zadrugama, 2015. od 2017. krenule se prve posticaje i mere direktno namijenjene zadrugama, znači klima se polako menja, ajde da kažemo, ja često to istaknem, jedna politička volja ka zadrugama. U suštini vraćamo se onome što je ukorenjeno u naš narod, u naše selo, a to je zadruga. Ministar je, pored poznatih nam podsticajnih mera, najavio još jednu, da se zemlja vrati mladim poljoprivrednicima. Kakvi su tu utisci? Naravno, Zadružni savez svoj rad bazira rad na terenu i sa predlozima. Jedan od tih predloga je i Zadružni savez ima slične stavove, slično viđenje, tako da dajemo punu podršku današnjoj ideji koju je izneo ministar. I ono što je jako značajno, to je novina, i da kažemo, pored rada na terenu, rovovske borbe i predloga, počeli smo jednostavno i da pohvalimo, tako da, evo što sam već naveo i zakon i ovaj program namenjeni ka zadrugama, mislim da je to jedan uvod i nadamo se da će to biti jedan dobar uvod u sveobuhvatne podsticajne mere ka prvenstveno zemljoradničkom zadrugarstvu, a naravno i šire.
Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Naše selo za bolju demografsku budućnost Srbije. Hvala vam na pažnji i prijatno. Prijatelji emisije Mermer i Graniti Matijašević, Rasadnik Lepo polje.